Danas ću pričati o tome zašto mnogo češće brinemo o drugim ljudima i njihovim potrebama, dok nas same stavljamo na drugo mesto u odnosu na sve ostale osobe u našem životu. Toliko često čujemo od svojih prijatelja i klijenata da im deluje mnogo lakše da pronađu strpljenje i da se lakše povežu i empatišu sa problemima i potrebama drugih ljudi. Ali onda kada dođe red da se brinu o sopstvenim potrebama, tu svi mehanizmi zakažu i to nekako deluje teže, ali nešto što ne mora biti prioritet, dok zapravo sve to bi trebalo biti suprotno od toga. U ovom videu objasnit ću zašto je to tako i daću vam neke od mehanizama i tehnika koje vam mogu pomoći da sebe lakše prioritizujete, da naučite da brinete o sopstvenim potrebama. Proći ćemo kroz 5 osnovnih razloga koji se prema brojnim istraživanjima kriju iza ovog ponašanja. Ja sam Maša Tomanović, neko ko je naučio i iskusio koliko je bitno brinuti o sebi, neko ko je svoj životni poziv pronašao u tome da pomognem drugima da urade to isto i da bez samokritičnosti stave sebe i svoje potrebe na prvo mesto. Ja sam NLP trener, transakcionalni analitičar, profesionalni coach, preduzetnica i majka. Brojni relevantni psiholozi i psihoanalitičari su se bavili i pokušavali da doznaju zašto je većini ljudi lakše da brinu o drugim ljudima i zašto je lakše staviti njihove potrebe ispred potreba nas samih. Jedan od osnovnih razloga jeste želja i potreba da se ljudi u našoj blizini osjećaju prijatno, odnosno potreba da udovoljimo ljudima do kojih nam je stalo i koje želimo u svom životu. Neko sam ko potpuno razume ovu potrebu, šta više i sama sam bila u ovakvim situacijama i godinama negovala odnose u kojima sam udovoljavala ljudima u želji da se osjećaju prijatno u mom društvu. Jedan od propratnih problema koji se može javiti dok se trudimo da udovoljimo drugim ljudima jeste to da se s vremenom u tim odnosima gube zdrave granice, što vremenom može dovesti do toga da odnosi postanu toksični za nas. Više o tome koliko i zašto je važno da zadržimo zdrave granice u odnosima možete čuti u videu koji sam snimila i tiče se emocionalnog ucenjivanja na mom YouTube kanalu. Prvi razlog koji je taj da se trudimo da udovoljimo ljudima i zadovoljimo njihove potrebe je taj što je dosta vremena i energije potrebno da dok razmišljamo o tome šta su njihove potrebe i želje i onda nam ne preostaje puno vremena da razmišljamo o nama samima. Nemamo dovoljno ni energije ni želje da se osvrnemo i porazmislimo o sopstvenim osjećanjima i potrebama. Trudeći se da udovoljimo drugima, često se vodimo mišlju da će oni nas, ukoliko uradimo nešto za njih i ukoliko se oni osjećaju lepo u našoj blizini, da će nas više voleti, da ćemo produbiti naš odnos, da će naša veza sa njima biti jača. Međutim, to je jedna velika zabluda. Odnosi koji se grade na temelju gde jedna osoba udovoljava drugoj, toksični su sami po sebi i samim tim vredi se zapitati da li uopšte želimo da ulazimo i održavamo takve odnose. Druga stvar zbog koje nam je lakše da brinemo o drugima pre nego o nama samima leži u osnovnoj ljudskoj potrebi da budemo voljeni i prihvaćeni. Ljudska bića su od svog nastanka imala potrebu za socijalizacijom, željom da pripadamo nekoj grupi, da budemo voljeni od strane drugih bića. Imati ovu potrebu skroz je normalno, međutim, ono što se može javiti kao problem jeste to da zbog potrebe za prihvatanjem mi izgubimo sebe, zanemarimo svoje potrebe i osjećanja samo kako bismo se dopadali nekome i kako bi bili voljeni. Zapitajte se, ukoliko stvarno moramo da zanemarimo sebe, promenimo neka naša osnovna osjećanja. Promenimo naše potrebe i sebe kako bismo pripadali nekoj grupi i kako bi nas neko prihvatio. Da li mi zaista treba da pripadamo toj grupi? Da li bi se radije uklopili u grupu po ceni toga da izgubimo svoju unikatnost? Da li biste radije bili svoji, a sami ili deo neke grupe koje zahteva da sebe ukalupite i izgubite svoju ličnost? Verujte mi, nije vredno. Čak i ukoliko deluje da se ne uklapate ni u jednu od grupa koje vas okružuju, ne znači da ne postoji grupa ljudi koji će vas razumeti i prihvatiti.
Razmislite, na svetu postoji više od 7 milijardi ljudi. Da li mislite da ne postoji baš niko ko deli isto uverenja, vrednosti i životnu filozofiju kao i vi i da će vas vrlo rado i bezuslovno prihvatiti baš takvi kakvi jeste, bez ucenjivanja? Treći razlog zašto radije brinemo o potrebama drugih je to da nam problemi drugih zaokupiraju pažnju i odlače misli sa nečega što nas muči. Život i rad na sebi nekada mogu biti izuzetno teški i kako bismo pobjegli od tih obaveza, lakše nam je da pažnju prebacimo na nešto drugo i da razmišljamo o rješavanju nečijih problema nego da se bavimo našim problemima. Svi smo nekada bili u ovakvoj situaciji i ja sam bila također. A sa druge strane, nekada je u redu da se malo udaljimo od toga svega, problemima, rada na sebi, da okupiramo pažnju nečim drugim kako bismo, kada se vratimo našim problemima, mogli da ih sagledamo iz novog ugla i da rešavamo bolje. Međutim, treba pronaći balans između rada na sebi, brige o svojim problemima i toga da se povremeno fokusiramo na drugi i budemo im podrška prilikom njihovog rasta. Pronaći taj balans nije uvijek lako. Četvrta stvar zbog koje možemo upasti u ovu zamku jeste problem sa postojanjem nedovoljne količine samopouzdanja i samovrednovanja. Ukoliko ne mislimo da smo vredni pažnje, podrške, ljubavi, bit će teško da provedemo vreme radeći na tome da te osnovne stvari i da damo sebi prvenstveno pažnju, a onda potražimo i od drugih ljudi sve to. U tim slučajevima ljudi mnogo lakše prebacuju svoj fokus i pažnju na davanje pažnje, podrške i ljubavi drugima umjesto da to pruži i zatraže za sebe i daju sebi. Rješenje ovih problema leži u velikoj količini rada na našem samopouzdanju, buđenju osjećaja da smo osoba koja je vredna pažnje, podrške i ljubavi. Razmislite samo koje su najčešće reči koje upućujete sami sebi. Da li ujutro kada ustanete i pogledate se u ogledalo pomislite neke pozitivne stvari o sebi ili krenete da uočavate samo neke loše stvari koje vam smetaju. Ukoliko promenimo način na koji gledamo i obraćamo se sebi, povećat ćemo dozu samopouzdanja, naše samopoštovanje će porasti, a sa tim će se i drugi ljudi ophoditi drugačije prema nama. Hajde da probamo da svakog jutra odmah nakon ustajanja uputimo sebi 3 lepe reči. Hajde da probamo da prekinemo taj lanac negativnih misli i pobegnemo sa mračnog ostrva na neko lepo sunčano mesto u kojem će pozitivno mišljenje i vrednosti biti osnova za početak dana. Hajde da probamo to na nedelju dana i da samo posmatramo rezultate. Peti i posljednji razlog zbog kojeg nam može biti teško da ispoljimo istu količinu ljubavi i brige prema sebi kao i prema drugima jeste postojanje neke traume ili iskustvo zlostavljanja u prošlosti. Trauma može ležati u osnovi svih stvari koje smo do sada naveli. Traume koje nisu do kraja ili nisu uopšte obrađivane, već samo gurnute pod tepih, mogu dovesti do toga da se osjećamo beskorisno, da imamo nisko samopouzdanje i osjećaj da nismo vredni ljubavi i pažnje. Također, u isto vrijeme možemo misliti da su svi ostali bolji i da zaslužuju podršku, pomoć i pažnju više nego mi. Zapamtite, svi smo mi bez izuzetka vredni i jako znam da je nekada teško da to vidimo i prepoznamo. Nemojte dozvoljavati vašim traumama iz prošlosti da vam oboje sadašnjost i obeleže život. Zauzmite se za sebe, preuzmite svoj život u svoje ruke, dajte sebi vremena, razumevanja i ljubav koju zaslužujete u istoj količini u kojoj zaslužuju svi ostali. Zapamtite, najbolji način da prevaziđete traumu jeste da prođete direktno kroz nju, da pričate o tome što vam se desilo sa bliskim ljudima ili terapeutom. Otvorite svoje srce i dušu i radite na tome da traumu iskoristite kao svoj pokretač, a ne kao nešto što će vas zauvek držati zamrznutim u trenutku i osjećanjima koje ste proživjeli. Nadam se da vam je ovaj video bio koristan i da vam je pomogao da bolje razumete razloge zbog kojih nam je lakše da se fokusiramo i više brinemo o drugima, pri tom zanemarujući nas same.
imate dugmence subscribe i zvonce, pritisnite ako želite da vam stigne obaveštenje kada budem snimila nove videe koji će biti jako korisni sa jako bitnim temama. I ukoliko ste spremni da radite na sebi i kažete sebi jedno veliko da, ukoliko želite da stavite sebe na prvo mesto i posvetite se radu na svojim osjećanjima, vrednostima, uverenjima, prijavite se za edukaciju za Voli život koju ja vodim. Možete naći na sajtu sve informacije, na sajtu maštomanović.rs i da zaplovite svojim putem i da budete ostvareni u miru i da naučite da volite sebe ako to do sada niste naučili. Vidimo se u sljedećem videu ili na edukaciji. Ćao!